Crest Media TV iraka lyawe. Ubikiriza engabo yo kurwanisa amasiko no kugumisiriza tugumisirize kandi tugira amasiko twikirize tuyabasinguzi. Ubikiriza engabo yo kurwanisa amasiko no kugumisiriza tugumisirize kandi tugira amasiko twikirize tuyabasinguzi. Abaheburayo 10 go kubanza nagamba amakuru go kwikiriza n'obumanyiso bagoma manzi agayikirize n'amazina gagoma manzi gatubagambira obumanyiso go kwikiriza n'amazina gagoma manzi abageziwe bakarabo mu muriro mwinyi bokaranga akabasinguza abo kwikiriza. Abraham agaraganasaba kuzarumana yagumisiriza yategereza kandi yagira amatsiko kusyamya kigana yazarishaka abo kwikiriza. Nasarumbuka ikuruwe akatunga amani yagirenda no bwarabe yabayira kayikwire bonka abo kwikiriza kazara ishaka abo kwikiriza aberaga y'ikitambo. Amazina Tumukunde Isaac, principal wa Northern Polytechnical Institute Erukushangwa Buremba mu Buremba Town Council arujwe kusaba dikono wa Buremba. Okubanza Isima Mukama abwizoberi kandi nintoro mugisha mu izina ry'abana y'abeji instructors hamwe ba members ba board okutabarya Bishop witu Torinwe abo burebete bwa Notankore member bazizo Ntorine na timu ibirira kachika tabarya kana na Alfred Mkorozi n'umukazi wawe itenkanati team National Polytechnical Institute team tabarya okuteyo kandi nyongera kusima umurebezi witu bano akumura Right Reverend Bishop Stephen Namanya abo kutubera umuzeyire ukatekateka harnati kandi okutitaho omukono gw'amaani munonga kuranga sio bwire obuntu kyehangana tukiko kandi nati negeno mumaisho kusimira emirimo yawe omurungi eyokutukoreire eyokoreire obureberezi kandi kurebeka eyobubuzi bwingi eitakata aha mizani Mukama kumana tukoreze nyendeza kana na Alfred Mhozi n'omukyara Bishop witu Torinwe obuhanguzi amagara marungi ebemberaje byona kwerunga basamukama. Nyeta atere Danieli umweje no Sankore Technical Institute nishamago farshan y'umuhanda rwa kabiri witwa Nyakashara ento hari umugisho kutabatse Bishop Umusetorino kana Alfred Mhozi no mukazu kana kusima Bishop witu mukuru yonaza kumura Bishop Stephen Namanya no mukazu wa Lydia abumera muri batukoreire namunongo kutombekera ishimiro yana Sankore Technical Institute kandi yashabira Bishop Umusetorino kana Alfred Mhozi n'umukazi we arango ko babasemera mu yabatumire gukora
natugana ndi Atere Daniel Regional Sankore Technical Institute. Amazina ganje ni Nkenaho Perusi Regional Sankore Technical Institute nitwara Kurambingi mu mwaka gwa kabiri wawitonure mukoma nitwara umugisha gwo kutabatsya Bishop Wito Musyotorine Reverend Canon Alfred Muhozi n'omukazi we kandi nisima Bishop Wito mukuru oyo no kumura na Mama Lydia ahabone muri batworeire no kutombekera ishomero ry'Igano Sankore Technical Institute Elion Lustra abumugasha kandi nishabara Bishop Musyotorine Reverend Canon Alfred Muhozi n'omukazi we ntango kubakwatsa imirimo y'abatumire ikora natugana nawe Perusi Regional Sankore Technical Institute. Nisinga Bishop Wito oyo n'agukoma Bishop Stephen Ndamanya n'okukyalawe ahabwene mo eyatworeire ekitondekera ishomero ry'Igano Sankore Technical Institute Elion Lustra abumugasha kandi nishagara Bishop Musyotorine Reverend Canon Muhozi ntango kumubasa imirimo ye akakikora. Amazina banyita Ampere Tone yomweji wa no Sankore Technical Institute nitwara kose ya electro installation Wito n'inkungu nitwara mu gisogo kusima Bishop Wito umukuru abo gukora cyabani akazombekera Institute ya no Sankore Technical Institute yatindiraho mugaso kandi nitwara mu gisogo usabara Bishop mukuru toyinwe akakora je muri ntaga. Amazina ganje Atere Daniel Nishamagore Fashion yo mwaka gwa kabiri yo Regional Sankore Technical Institute Wito Nyagashara nitabaste Bishop Torine Reverend Canon Alfred Muhozi n'umucyaraho kandi sima Bishop Wito oyo n'abakumura Bishop Stephen Ndamanya umukazi w'Indiya abunye muri Dibakozere amazonga convocation y'Igano Sankore Technical Institute kandi nisabura Bishop Wito Torine Reverend Canon Alfred Muhozi umukazi we ntango kumubasa imirimo y'abatumire ikora natugana ndi Atere Daniel Regional Sankore Technical Institute. Amazina banyita Ampere Tone nisoma kose ya electrical installation ya wanu junior certificate nitawali ya Bishop Musyotorine nisima Bishop mukuru wa Abia Tukalire kandi sabara Bishop Musya kama mhereze umusabi ya basi amatsiko twikirize tuyabasinguzi ukwikiriza engabo yo kurwanisa amatsiko no kugumisiriza tugumisirize kandi tugira amatsiko twikirize tuyabasinguzi.